Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Of course namta ta khalo la album ya Sayicology ya 2023 and then of course itlhelo na hungu leri khumba ku Mr Post. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 17 ta March fika ni scroll ka account ya Mr Post. As you can see on fika ni scroll fika ni kuma ku ku tsalo e post here. Fika hi vona fika tsala ku madjongo wa ta, of course madjongo e vula Sayicology aku dya karata. Yeah, loko hi fika hi pfula this image ya swona ku kuna album front cover. Hey, no avoiding ku tirhisa CD and try the CD swa home. Loko fika hi languta la swona ku na tiger lane kwala ka this image. Reason yo ku I tiger it's because kuna difference between tiger na leopard. So ku hi le ka Xitsonga leopard yona yi vitana ku yingwe mani kumanyana. So vitara tiger kahle kahle hi Xitsonga ya so far andri ku nga ku ri yini. So ka na debate ikulukumba swinene swo tiger kahle kahle yi nga vitaniwa yini hi Xitsonga because yingwe it's a leopard. Kuna post yin'wana nga hi vona futhi ka ku debate wa strong ani kha ni zama ku kuma answer yo ku nga ku ri yini tiger hi Xitsonga ani yi kumangi. So ta ha ri ku vuyeni swinene. Yeah, so Msila wa yingwe hi yona title track. So Msila wa yingwe I track leyi nga na controversy swinene ya ri nga ku tlanga background of course hi yo yaleyo. Loko yi na controversy swinene ko ku Master Xitsonga ana ri sangeza vula nchumu hi swona because ni twisa ku a ri se huma risimu. So one fika mani kha ni rasa hi swona ri nga se huma risimu. So swilo swi lava timing loko munhu a kha swi endla. So mani se vula nchumu because risimu a ri se huma. So I can't make accusations risimu ri nga za ri huma like ni fika ni la a video hi swona mani kumanyana. So what if kuma ku if I rasi hi swona and then va fika va improve swilo swi nga onhaka. Even then se loko se ri ya huma ivi hopeni so swi kahle swin'wana hi pfa hi yima. So still na complain yin'we about Sayicology a ri ku maketeni swilo swa yena na ku video already sa andleni. So Sayicology a zami ku va kuma tindlela to ti maketa like phela na hina ti-YouTubers loko vula hi swilo leswi hi swi vona ku hi ta kuma ti-views. So hi ta vula leyini hi Sayicology a nga ri ku vuleni ka nchumu na yena mani kuma yebo yo problem ya leswi swi endla ku na ku hina ti-YouTubers hi buzzed. No, we are not buzzed I ku hi hava lexi hi nga ta vula xona like hi album ya yena at that moment ku I va kha nga tsali nchumu na yena. Yeah, of course hi ta kha hi ya ka CD launch ya Sayicology. So swa ku swi humelele 16 ta March hi fika hi vona a tsala a post here. So I scroll in fika hi vona fika tsala ku ni nge pfuki ni pfalele Thembisa ehandle a hi hlanganeni amambiza. As you can see immediately ni vona this post ni hlamala ngopfu because Mr Post a ni n'wi voni swi rhongo ngopfu leswi nga ndliwa na yena Sayicology loko ku ri a ku ri un'wana munhu a fika nga pfumelangi ku endliwa CD launch ya yena without Mr Post because Mr Post i dyona backbone ya album ya yena. Loko mo languta last year miza luwa wa Simple Kitchen andle swilo swi va proper because as you can see invite Mr Post a ku na Monte Roger a ku na Sayicology mavonanya. So this time around Mr Post a dyi kona ni tivi if vo ku lweni na n'winyi wa that place or njhani a swi make sense ve va vitana ra press rangani na lavan'wana vanhu. So mara a ni voni swi make sense ku va Mr Post va dyi nga ri kona la. It does not make any sense. So video leyi kahle no ndli vomu kombisa ku hayi man we don't agree with him whoever it is lo anda ku event leyi a hi pfumelana na swona leswi a swi endlisaka swona. Mr Post a fika a difaka la a difaki la Mr Post. That's what he must do. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.